Pumi lana mebe uchi chino konsi kiamkyun chimbucho tirinjinda nibe tse nishu tsaji nyingi ngado gyagagi gesa dili ne kalam gyu shuga du shabso dewar kyonan ze song. Hea konsi kiamkyun chimbucho dawdi tse chugi nyin gyaga lojo belgob dan hunsur shisha nangi zitin ka legwa drubne. Gyaga ki gesa dilir chigyur zede kyude nintang sumrin kushu zebatang. Tiring gesa dili ne kalam gyu nga tu chazu geda chega tsamla gagal namtang tu shepsor dewar kyokab. Pumi ma jidu tsokso kimbusu nam tenbe chodang pumi tikzu gi sisab shiri kalun jangra talam domu cho yube. Disung kalun geri domu chodang deyu leje. Tishin pumi shungda shungje minbe tsoki kagi kusab tang pumi tsuyo tete mima namgi. Chadu jedar tang dukbui medo sogi choba pube go ne sugar gewe potang bar pepsu nelen sabgi shusong. Shize konsi kiamkyun chimbucho jinda tangbe che nga nyen gyaga lojo belgob du shepsor dewar kyoba ne sung tabar dawa jida chega tsamling kushu zeyun ring. Pumi shisha ka nye konglo chuju yengi shimi desong zol gyurwe gyaga usa nyege byuri kaji dan chinangi kundyo namba. Teten tongta mangbor tuk zewa chimbe jema rinba zeba ma se. Gombe chwere nang pyo tu dingli tsu shiga ze kyuge sagyo kaji do sayumge tungen wo gente su chimba namge che do chumbi myolam to ushu zeba tang. Densa tashi lumbor sente ka somda tashi lumbor rado chazan che ne gende chamcho tang rikso gunshu che mor tamcha tang takse bujil pepna ze yu. Masi densa sera che me chazan nyi tang tashi lumbor mide lade che ne konsu kiamkyun chimbu chola dinshu tarbiyu tang. Konsu chogi tashi lumbor nang serga manso la doga rishi kolo ce wang kadin ze yu. Konsu chogi teje jinda nibe ce chutu nyin belkop ne gyangda jile ngabju zamgi sar chabe hunsu rab gelin pumi shisha na denshi chebe. Pande sanje megyu chazando chigyur ki tegar ninni rin kushu ze yobatang. Kabder megyu chazane konso cho kuze geger tenbe dinshu darbi shuba ma se. Kesangi tuze dida dun sanje megyu chazane gombu chola pande megyu be shirub chinyi ki tenbe dagbur nga suwe sengda shik debi shuje. Dise chubge nyin konso chone gyaga lojo kyugi zitin ka legwa drubde gyaga ki gesa dilir chigyur zede kyude nintang sumrin kushu zebatang. Hakbar gombo khani cho tiringa ro gesa dili ne chibdo maje khong khyuder gyabje thise rembuche chola jega chewata du thise rembuche chogi dilo yarkar lada so chibgyo jena yongwe swede shubatar khani chone thukchewa chimbe kashe sangbu minje cheyu ta gundu de phe shugala yudu ana soso sambape lo dewarwa chigdorwa ta gundu de mashudu ane dharamsala be tongba ro chagdwa an dege be ta khanje gundu phen be gibudorwa ta kho kuzibe chita phodu tembe be do kugam seldang yo mendu yorwa melam ye 기우도 쌤나 아니가 저랍자 아버지 시비래 안 저제 공사주 자갈래 강만데 심벌게 조초울 다르모체 그때는 정말 전닥때마 달래야 공감 상보체야 별제 준비 가능가 역할 가바 상보체 중소울 강 인들레 가바 상 간니죠 맞다 오랑 메만 가나 튼디도서 직대신에 군디까지 두고 슈가래 대토쇼고 다 가나 랑자랑 도차 토니 군디까 간디 줍고도래 된 튼디도서 직대 굴래 제 텐다지 고인 다시데 hala khanimbe 또 페르 포메스가 제 밍벤바스를 멤바드 kono khaje phena 급주 건가 Enta kure gazi tan torun gazo ko me dar ku mon tan gitik so tik pa ko tan ne tak la ho tan te de tik gazo ko me tan cha te le la man अच्छा मैं ये किन्नौर से हूँ शलकर से और यहाँ आके मुझे
5-6 दिन हो गए और आज दलाई लामा जी पधारे हैं यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, हमें दर्शन भी हुए थे।